Dopage cyangwa doping ni iki? Turareba uko iki kibazo kirimo kwitabwaho. Ububiko bw'amaraso muri Somaliya burimo guhindura byinshi ku barwayi no ku baganga. Turaza gusoreza ku buryo ibiribwa bikorerwa mu nganda byakwiriye mu byaro byo muri Mozambique. Ni mu kiganiro Bungabunga Ubuzima mugitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije Eugenia Mukankusi, mbashimiye kuba muri kumwe natwe muri kiganiro Bungabunga Ubuzima. Amarushanwa Olympique yo mu bihe by'ubukonje aherutse kubera mu Bushinwa yazanye impaka ku kizwi nka dopage mu Gifaransa cyangwa se doping mu Cyongereza. Ubu ni uburyo bwo gukoresha imiti itemewe n'amategeko cyangwa ubundi buryo butuma umukinnyi abasha gukora ibirenze by'umubiri we ubwawo wakwishoboza. Nk'uko ikigo kirwanya ikoreshwa ry'iyo miti ku isi kibivuga, iyo ni imiti ibarirwa mu bikoreshwa mu kongera umubiri izo ngufu zidasanzwe. Hari uburyo imiti n'ibindi bikoreshwa nkayo bishyirwa ku gipimo ku rwego rw'isi. Iyo byujuje 2 kuri 3 bikurikira bishyirwa mu rwego rwa dopage. Harimo kuba bibangamira ubumwe bw'abakinnyi, kuba bishobora kwangiza ubuzima bw'umukinnyi no kuba bimwongerera ubushobozi burenze ubw'umubiri we. Abakinnyi bakinira gutsinda hejuru y'amaraso, icyuya n'amarira, bamwe bashakisha uburyo barusha abandi mu marushanwa hanyuma bakayoboka kwiteza imiti. Ni imiti irimo ibinyabutabire byongerera ingufu yitewe. Bene iyi miti ishobora guteza ingaruka zikomeye ku mubiri, bikaba byanateza urupfu. Abahanga bavuga ko imiti yongera ingufu ikunze gukoreshwa ari izamura imisemburo izwi nka anabolic steroids. Iyo ngiyo yigana imikorere y'umusemburo wa kigabo wa testosterone, ikanafasha mu kongera ireme ry'imikaya no gutwika ibinure, nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe serivisi z'ubuvuzi mu Bwongereza. Iyo bene iyo miti ikoreshejwe nabi, ishobora gutera indwara y'umutima, uguturika kw'imitsi yo mu bwonko, ukuvura kw'amaraso, ikaba yanahagarika impyiko gukora. Ku bagabo bayikoresha bashobora kugira ikibazo cy'igabanuka rikabije ry'udusabo tw'intanga, gutakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse baba bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri ya prostate. Ku bagore nabo bashobora kugira ingorane mu bijyanye n'imihango, bakaba banapfuka umusatsi. Imiti ikuza imisemburo, amfetamine n'iterwa mu mitsi yose iri ku rutonde rurerure rw'ibintu bitemewe mu mikino Olympique. Ikoreshwa rya bene iyi miti yongera ingufu mu marushanwa ni ikintu kigaragara ku isi hose. Lance Armstrong wegukanye isiganwa rya Tour de France inshuro 7, yaje gukurwaho imidari yose yatsindiye nyuma y'aho iperereza rigaragaje ko yakoresheje imiti yongera ingufu. Blessing Okagbare, umunyanigeriakazi ukina umukino wo gusiganwa ku maguru, yabujijwe kwitabira imikino Olympique nyuma y'aho ibipimo bigaragaje ko yakoresheje imiti yongera ingufu iterwa mu maraso. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abakinnyi batabigize umwuga ryabujije ikoreshwa ry'imiti yongera ingufu mu 1928. Gupima abakinnyi byaje gutangira gushyirwa mu bikorwa imyaka 30 nyuma y'icyo cyemezo. Muganga Mohamed Diop yita ku bakinnyi, akaba na perezida w'umuryango Rado Africa Zone ya 2 n'iya 3. Ni umuryango urwanya ikoreshwa ry'imiti itemewe n'amategeko yongerera umubiri ingufu. Aratubwira uko abona iki kibazo muri Afurika n'icyakorwa. Dusa n'abibwira ko ibyongera ingufu bitemewe ari ugufata cyangwa kurya ibintu runaka, ariko hari ukundi kurenga ku mabwiriza arwanya ibyongera ingufu kuza muri iki cyiciro hagendewe ku gisobanuro. Nk'urugero, gutanga inkari zitari zo mu isuzumwa bifatwa nabyo muri icyo cyiciro. Gusanganwa imiti ishobora kongera ingufu niyo uba utayifashe nabyo bifatwa nko kuyikoresha. Gucuruza bene iyo miti nabyo nuko. Hari ubundi buryo nko kwitera amaraso ubwawe ndetse n'ibindi bikomeye kurenzaho. Igenzura ry'ibitemewe muri siporo ni gahunda ikoze mu buryo bumwe hose ku isi. Ibizamini bikorwa mu gihe cy'irushanwa,
ariko hari n'ibizamini bikorerwa hanze y'amarushanwa kuko bamwe mu bakinnyi bashobora gukoresha ibintu byongera ingufu batari mu marushanwa kandi baba bagomba nabo kugenzurwa neza. Bamwe mu bakinnyi bakoresha bene iyo miti kuko baba bashaka gushimwa mu bantu. Rimwe na rimwe biterwa n'uko umukinnyi akirutse imvune kandi ashaka kugaruza vuba vuba igihe yataye ubwo yari yaravunitse. Yewe n'abantu basanzwe usanga bashaka gukoresha imiti yongera ingufu nta mpamvu zigaragara zibibateye. Iki gikorwa kandi kivuze kuriganya, kwanga kuba ku rugero rumwe n'urwabo muhanganye. Urugero, hari imiti ituma ugira ingufu ziruseho. Iyi ni nk'iyitwa anabolic steroids ifasha mu kongera ireme ry'imikaya. Hari kandi n'indi ituma ushaka kunyara kenshi izwi nka diuretics. Aho ushobora gukoresha imiti ikongerera ingufu ugakoresha n'ituma unyara kenshi, iyo nyine ituma unyara cyane, bityo ya miti yongera ingufu ikaba itagaragara cyane mu isuzumwa wakorewe. Hari kandi yongera ubukana ituma umukinnyi yongera amashagaga. Nk'uko twabivuze, kongera umubiri ingufu ntibyemewe imbere y'amategeko mu bahiganwa ku bagize siporo umwuga, uretse ko n'abatarayigize umwuga babikoresha ku mpamvu zitandukanye. Ku giti cyawe ubona ute ikoreshwa ry'ibintu byongerera umubiri ingufu hanze y'amarushanwa? Wowe cyangwa se undi muntu uzi, hari uwaba yarabikoresheje mu marushanwa mu kongera umubiri ingufu cyangwa se mu bundi buryo? Dore bimwe mu bitekerezo twahawe kuri Facebook. Rabiyu Nohu Nabuka yanditse agira ati: birumvikana rwose nkoresha imiti nk'iyo kugira ngo mfashe ubuzima bwanjye, ariko ngomba kubanza kubaza muganga mbere yo kuyikoresha. Abdullah Yusuf Mohamed we yaragize ati: nkubwije ukuri ntabwo nkoresha ibintu byongera ingufu kubera ko umubiri wanjye ntushobora kubyakira. Naho Kawu Mairuwa Bajoga we ati: cyane rwose kongerera umubiri ingufu ni ngombwa kubera ko bituma ukora ntiwumve ko unaniwe. Ubwo igisasu cya rutura cyaturikaga muri Somaliya kikica abantu barenga 500 mu mwaka wa 2017, muganga Ahmed Abdikadir Mohamed yagize agahinda abona ntacyo ari bumarira abantu barimo kuvirirana kugeza bashizemo umwuka. Umwaka umwe nyuma yaho, mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2018, muganga Mohamed yatangije serivisi yo gutanga amaraso yise Benadir Blood Service. Imyaka 27 nicyo gihe abanyasomaliya bari bamaze badafite ububiko rusange bw'amaraso. Mu mwaka wa 2017 igisasu cyaraturitse gihitana hafi abantu 500. Kubona abantu bapfa bitewe no gutakaza amaraso menshi byatumye umuganga umwe atangiza ububiko rusange bw'amaraso. xaruntan wuxuu u shaqeeyaa si volunteer ah oo isxilqaan ah. Turi abakorerabushake kuri ubu bubiko bw'amaraso. Dufasha abantu bo mu karere ka Benadir bakeneye byihutirwa amaraso buri munsi. Dukora buri gihe duharanira gufasha abaturage uko dushoboye kose, kandi twohereza amaraso ku bitaro bya leta n'iby'abikorera. Hamwe n'itsinda ry'abaganga, abaforomo, abakozi ba laboratoire n'abakorerabushake bashobora gutanga amaraso ku bitaro binyuranye byo muri Mogadishu. Ibi ni ingenzi kuko mu gihe ibitaro byigenga biba bifite ububiko buto bw'amaraso bwabyo bwite, Benadir Blood Service nibwo bubiko rusange bwonyine buhari. Ni ku nshuro ya 4 ntanga amaraso yanjye mbigirira abanyasomaliya, kandi nzagaruka gutanga amaraso nanone numva ko hari ibura ry'amaraso, ni nayo mpamvu nyatanga ngo ndokora abantu. Ndakangurira abanyasomaliya, imiryango nterankunga na leta gushyiraho vuba ububiko bw'igihugu kugira ngo tudatakaza abantu bitewe n'ibura ry'amaraso. Abapfa bazize kubura amaraso ni benshi ugereranyije n'abicwa n'amasasu. Imibare y'ubushakashatsi bwa vuba buheruka gukorwa n'ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF igaragaza ko buri mwaka muri Somaliya abagore 5,000 bapfa bazize ibibazo bijyanye no kubyara. Kimwe muri ibyo bibazo ni ukutabona amaraso asukuye baterwa. Amaraso asukuye ni ingenzi ku bagore batwite, abantu bafite indwara zidakira n'abakomerekeye mu ntambara. ayaan muddooyin badan kaliya ka xanuunsanay waa la dhaqaa marka alxamdulillaah
maranye igihe uburwayi bw'impyiko. Impyiko zanjye zikorerwa diyalizi, ahantu rero haramfasha mu bijyanye n'amaraso. Bampa amaraso ku buntu, Imana ishimwe. Buri cyumweru nza hano gufata amaraso yatanzwe n'abandi. Ubushakashatsi bw'ibitaro Mayo Clinic byo muri Amerika bugaragaza ko umuntu umwe ashobora gutanga 1/2 cya litiro y'amaraso ntibigire ingaruka mbi bitera ku buzima bwe. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rivuga ko umuntu umwe utanze amaraso abarokoye nibura ubuzima bw'abantu 3. Biroroshye kugotwa n'akazi kenshi mu mibereho ya buri munsi, ikintu gishobora gutuma bitoroha guhitamo kwita ku buzima bwawe ndetse n'imirire myiza. Buri gihe baba bihuta kandi bahuze cyane. Ubwo n'ubuzima busanzwe bwo mu mujyi. Igihe kirahenze cyane ku buryo no kugera ku ndyo ikungahaye ku ntungamubiri kandi iboneye bishobora rimwe na rimwe kugorana. Maior parte das pessoas abantu benshi bamara igihe cyabo ku kazi, bakamara igihe gito mu ngo bikarangira bahisemo kugura ibiryo bitetse bifunze batahana, kandi bene ibyo biryo bifunze si byiza cyane ku buzima bwacu. Mauro Celole avuga ko afite imirimo ibiri, ni umucungamari kandi akaba impirimbanyi y'uburenganzira mu muryango utegamiye kuri leta. Ibyo byatumye ingengabihe yo kurya ayirengagiza. soza akazi ndetse rimwe na rimwe singira icyo ndya cyangwa se nkajya gushaka ibiryo byoroheje biteguye kubera igihe. Birangira ntegereje ko akazi karangira, hanyuma nkataha. Ngeze mu rugo aho niho ngerageza gushaka icyo nategura cyo kurya ku mugoroba. Gahunda yanjye nayigira ingaruka ku bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi. Nk'urugero, ugitangira umunsi mu gitondo hari imico ubumenyereye, hanyuma kandi no gutangira igicamunsi ukagira indi itandukanye n'iya mu gitondo. Biragoye rero kugumana iyo gahunda, ahubwo birangira bihindutse akavuyo kisubiramo. Flora Gume, umuhanga mu mbonezamirire, avuga ko indyo ikungahaye ari ishobora gutanga intungamubiri zivuye mu matsinda yose y'ibiribwa, haba mu bwiza no mu bwinshi, ku kigero gikenewe ngo ubuzima bube bwiza n'umubiri urindwe indwara. Indyo iboneye igomba kuba yuzuye ibiribwa bitera imbaraga, harimo ibijumba cyangwa imyumbati, ibiryo nk'ibyo bitanga ingufu. Hakaba ibikungahaye kuri proteine nk'inyama, ibikomoka ku mata, ibishyimbo cyangwa se amagi bifasha imikaya kwirema no gukomera. Nyuma hakaza ibikungahaye kuri vitamine n'imyunyungugu bifasha cyane mu mikorere y'umubiri biboneka mu mbuto n'imboga. Ikindi kibangamira imirire iboneye mu bice by'imijyi ni amakuru yo kuri murandasi, gushakisha ibyatuma bagira umubiri mwiza birimo gutuma abantu barya ibintu biteye impungenge ngo bakunde batakaza ibiro cyangwa se bongera ubunini bw'imikaya aho kwegera ababihuguriwe ngo babafashe. uma pessoa que pretende fazer dieta. Ku muntu ushaka kugira indyo yihariye, ni ngombwa kujya ku ivuriro, hanyuma akajya anavugana n'umuganga w'imbonezamirire akamukurikirana kugira ngo abashe kubona intungamubiri zose akeneye. Ntabwo ari ibya buri wese kugera ku makuru akwiriye akenewe. Mu bice by'icyaro abantu bareza cyangwa bakikorera ibigize indyo yuzuye, ariko ibyo ntibivuze ko babifungura. Optam por comprar produtos processados. Bahitamo kugura ibikorewe mu nganda, bafite inkoko n'ihene, barabyikorera ariko mu by'ukuri ntibabijye. Birangira babigurishije, wenda hari bitewe no kutagira ubwo bumenyi, ibyo bihita bigira ingaruka ku cyakabaye indyo iboneye. Noneho tugarutse kuri bwa buzima bw'ababa mu mijyi bahora bahuze, hari bamwe bavumbuye uburyo baguma gufata indyo iboneye bitegurira amafunguro imuhira. Iyo ibiryo bituruka imuhira uba ufite ako karusho ko kwigenzurira ibyo urya, ufite amahitamo meza. Iyo ugura ibiryo byo ku muhanda urya ibyo barimo kukugurishaho, akenshi amahitamo yabo aba ari hamburger, kenshi ni ibiryo biteguriwe aho. Ubu kubyizanira mbikuye mu rugo mba mfite akarusho ko kurya ibyo nshaka no kubasha kugenzura ibyo ndya, nkashyiramo ibikungahaye muri fibre, ibitera imbaraga. Ku muhanda ayo mahitamo ntayabahari. Iyi si indyo iboneye ku mubiri wawe gusa, ahubwo inagufasha kuzigama amafaranga. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona urabisanga ku Ijwi ry'Amerika kuri radio yacu VOA.com. Naha dusoreje ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.